Rai pako agit nama selabola ngalimo amang wawe. Tentang aku asa tadi maka tahu dari bagian nyiro sakit garing mekom meringin kuya kapok ya. Makin beliau akan menceritakan tentang sejarah sehingga beliau menjadi seorang dukun atau walian. I would like to tell you the story how come that I became a shaman. Udiro lalu baubat hampe may rumay ng dilaw hampe mitong jumpon mak orang gait mana masan kakakaduan Berusaha berobat dari semua arah, kesempatan dan sebagainya sampai dengan hal-hal gaib. When I was young, I got sick, and then I tried to get the healing to so many places. Even I went to the jungle, to the forest, to find the healing from the spirits. Dami balian bolo baubat niro ngalap balian niro anyiro ngalap ulun manusia buang seekat ngalap ulun gaib lalu naan niro figuroan pakai iro teka manusia. Beliau melakukan upaya pengobatan, memanggil balian dan orang gaib sebagai upaya penyembuhan. I try hard to get the healings by doing some rituals, inviting the spirits of the ancestors, whether it is the spirits in spiritual realm, and also invited the other shaman, the senior shaman, to help me. Dami batatap balian balalo moto mareyang iro yaw kekay iro preyang iro yaw toto olah ya titik rokok bulan niyo itatap mempo. Persiapannya dari sesajian dan sebagainya, beras itu ditumbuk dengan lesung. And I provide all the requirements for the offerings, just like the rice, I crush it. Dari membuat beras ketan maupun beras biasa. And then make just the rice and also the sticky rice as an offering. Setelah semua persiapan dan sesajian lengkap, maka prosesi upacara wadian dilaksanakan. And when I already prepare for the offerings or kind of offerings that needed for the ritual will be done.